belai belai ke sini joto tipra hani sini borok do farokno hani besarokno sobani sibai maya faru nirokno te kaisa sini good news roani musugu koktuma kaham sawar musugu थांनाय 22 22 तारिख जानुवारि वो निरकनो साजाखा बा साख्लायजाखा निरक जतो खनाखा जे सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो तेगी त्रिपुरा ते आसाम नो सेग्रीगेटेड सेपरेट बरकनि हियरिंग खालायजागनानि बागै सुप्रीम कोर्ट बरकनो सेपरेट कैसा बेलायखेनो इम्पोर्टेंट दगुइ ओ सप्ताहनो ताबो बसकां हियरिंग वो आबोनो नायजागना एका ओ हियरिंग नि डेट अलरेडी अंखायबो फायखा जों नुखा 25 February go obo hearing unai engka tabo sini o jaga wo Tripura ningai sengta bubagra bo royal family ningai a case no lorai khai tongu te TPF ni motha ningai lorai khai tongu te seng khanaga te kaisa kuisi organization bar jaga tabo case o list khai borobu case file khaina ni bagai already include tongjakani seng khanaga engka a jaga seng sajaknai tongu Tripura ni joto hati dofani सामंखाय दंनायरो जों आबनो deep detail sincerely मावन सकनाय Tripura 70 years रंगोय जों जे illegally migrants नि suppression depression no तंगोय Tripura हानि India वो कैसा example worldwide कैसा example नंग थांखा जे illegally migrants influx संगमानि कारनो illegal intruders नि बागै Tripura हानि बरगरो minority तंखा majority तंगमानि तिनि extinction no थांखा अबनो worldwide 2014 ni simi TPA basai mani ulo 2015 ni simi legal fight khai mani ulo worldwide international joratei जों Tripura hani safe security ni bagai je soba khai khai mani o sobani value tini supreme court jora जों tini specific important romani जों nukha tei supreme court ni babono daito tani kankai supreme court chief justice jefro bo boni pozano yasagai boni asuk thaiwa asogu आफ्रोबो समायतांगै आसोगु जे आं संविधानो रक्षा खालायनाय संविधान मानिगै सामंतांनाय इनके इंडियन कन्स्टिट्यूशनो सेफ खायनानि बागै इंडियन कन्स्टिट्यूशनो एप्लाइ खायनानि बागै चीफ जस्टिस समायतांमानि मते तिनि जे CAA जे एक्ट सफायमानि अबो अनकन्स्टिट्यूशनल रेसिस्ट कैसा एक्ट इनके आबनि बागै ओ एक्ट नो जे केफानो कन्स्टिट्यूशनली जदि नसों चीफ जस्टिस constitutionally bono sep khaini thangkhangke o act no apply khlairei maya abasini full hope tongo o hope baine जों case thangkha legal justice जों naikha tei supreme court tini obono important romani जों nukha abni bagine जों Tripura hani joto do farokno no Tripura hani joto angle ni borok rongno no जों tewaisa kobok pinai agebo जों o kokno sago o hani khorang jefro जों tisanai afro sini tewaisa odikar no जों feeling ma pinai Piaba जों 70 years जों तिनि दरबार न कतरो कासागै जों खरां पिसामायाखौ ताबक्सि पहिला 70 years बिदिसिनि याकनि illegal intruders नि याकनि निजेनि हानि राइट्स नि political rights नि administrative rights no तेवाइसे जों न मा रफिनाय हनै जों तिनिसि सुप्रीम कोर्ट 70 years नि उलो सकलै मानिकलाय आबनि बागै सुप्रीम कोर्ट ताबक्सिनि केस तीनटा केस पेंडिंग दङो सुरु CA नि सिमिया NRC ni case kaisa tongu arabo bubagra ni te TPF ni eki case tongu te kaisa khangke Passport Amendment Act Foreigner Order 2015 aboni batabo जों case challenge khlai tongu abo khangke biska 3 तारिख February bo hearing unai inke oborongno जों srai ke Tripura sini borok do farok Tripura hani joto lukurok siwani nango TPF jak tin ta je case khai tongmani o case special case sini hat i dofano suraksa khainan thangkhangke ha dofano tewaisa revive khainan thangkhangke जों legal framework ko thangai sini constitutionally safeguard sini guarantee mawani nangi piaba 70 years जों political movement khagi lengpra lai sukha sini forefather lengprangmang tini जों minority go sopai beba kmakha tabok जों legal justice जों sini constitutionally safeguard manani bangai sobawo onkharjak tei o sobano kaplai khainani bangai sini kabangma duty tongkho jekuno angelo jekuno borok jefa samungtangai tongthang haifano kok thaisa जों krak khlaigi joto palkhe masanai oha sini ha 70 years romui illegal intruders or sason khai tongkha India government te Tripura government borok combined din o Tripura hani
indigenous people okno neglect khaimani tei fully tipra hano tipra sa dofano deprived khaimani result ini oroni dofaro extension thangna naito obni bagaino oboni sobano oboni justice no sung teibu krakhe manani ke sini continuously sini soba tongan nangnai sung tini supreme court case khlaijak haifano sini soba continuously ma tongnai tani khangkai supreme court sung je case khaitomani aboni sini voice raise continuously ma tongnai abni bagaino sung buskangni 5 tariko राज्यपाल डेपुटेशन रोमानी लगे लगे 6 तारिख सिमी continuously 24 जोरातै सारा त्रिपुरानो टीपीएफ नि बखाक्तै मुभमेंट अलरेडी डेट फिक्स खाइजाखा तै आबनि लगे लगे वो अककनो बसंगनारगो टीपीएफ नो कारिबो एनी सोशल अर्गेनाइजेशन तमंगनो सीएए नि अगेंस्ट कुनो प्रोग्राम खाइतुंखै आरोबो टीपीएफ फुल सपोर्ट सॉलिडारिटी संगारबो रनाय आबनि बगैनो जों त्रिपुरानि जतो लुकुरगनो तेकाइसा कबगानि मुसुगु जतो दिन पर्यन्त जों लीगल जस्टिस legal safeguard ma constitutional safeguard ma sak joratui chini legal fight betongnai tei legal democratic movement besini constitutionally democracy movement sini tongnai nge sing tini sigu CAA boro act pass khai rohorkha haifano supreme court ni review aro judiciary review ni sak joratui sing abono challenge khaimano tei challenge khai tongnai supreme court judiciary review khaibai mani porei bo jodi sing satisfaction ni yang khangke sini constitutional rights ni bagai sing democratically sing movement khainani tei democratically sini demand khainani sini अधिकार तंगरुगै थाङो एका आबनि बागैनो sini soba belai ke long term sobang nani nangnai tei long term sobanono sini strategic planning bai khlagi sing o sobano romui tongo enga tini sing o tripura hano sing full safe security guarantee ronani bagai bosak joratoi sini soba thangna nangnai legal side o tei democratically movement besok joratoi thangmani nangnai abo jotono sing yagonargui samung tangnai abni bagide jotono ang tewesa kobogani musugu present situation no sing naigi salbung burung no sini borok harassment khaijaki tongo hani busarok illegal intruders phatani borok phainai bangladeshi rok bai aboni yakni yok soknani khangkai sing legal justice legal rights tei constitutionally safeguard manani nangnai abni bagai पहिला फर्स्ट जों CAA नो जेके फनो त्रिपुरा हानि वाइप आउट माखाइनै बनि लगे लगे अहानि बरक दफानि बागै सेफ सिक्युरिटी ग्रेन्टिनि बागै कन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड मानानि नांनाय फुल पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इकोनॉमिक पावर एवरीथिंग पावर अहानि बसारकनि थानिगो अधिकार दंगो ओ अधिकार नो मारनाय अबंखा टीपीएफ नि एजेंडा तै अबनो त्रिपुरा बरक जतो दफानि इमां तै मानथाय Kabani bagini, kabang mas salajang tongo, Indian national policy, state policy no tegi, sini borok dofa, kabang mas silayo ni tongo, abrong no tegi beseng, table, kaham klagi shukroboy, abani silence sing soba tangani nangate, oba hekene, tangzak pinai. Abni bagi tini jora komni bisingo, nirok no okokno message kaisa kaini musugu, je jaga ofana, sing nuka torsar kajaman daily torsar kajakumani, sing newspaper khulokene salbung brungno sini borok dofani mukti klaijak sini borok dofani satokjak pitokjak khoroksa breini safeguard jeng romalia khoroksa takongni safeguard jeng malia obo haiklai sini borok dofa tabo belaike kha khamjak jagago tongmani haifane nirok puito tongdi salsa sing replainai illegal intruders samrajyabadi je borok rok o dofano satokha o satokjak manini sini phan jesek satokjago asakno phan sini thani phaibi jesek thangjago jesek blame khaijago jesek singno bukha butarnani bagai singno kha sabainani samung tangjago asakno sini sahos teibu sini beskango soba khainani bagai lama singman abni bagai jotono bukha krakndi tei onnani birudhe protibad khainani bagai ke bata kiridi phiabasang democratically legally sobasang khai thangnai tei democratically legally coba banyak sing sini rights no sing tewasa ki feeling nanai abni bagaino TPF legality challenge khainai democratically challenge khainai non violence movement organization ngai jotono kobogu sing legal action legal fight legal justice ni barigo sing pisafano komjor ingya tei nani beriya obono sing challenge khagi sini rights no sing tewasa ki feeling na phina